trading license avepin pen beha bepar keklem atum along long grip ho adim kahumri along hum grip ho hamren rong supi hithi barim pen hithi kimi along an ing samjin pen katarlip kakuru kasai kedeng Karbiang Law Autonomous Council matiki isi ki parlo taxation asaikam pen taxation superintendent alam toy pen kidamtang Jak Hong Nipai Inkoira Troxy Pen Cheng Ponsi Inkoira Sirkep Jak Hong Nipai Inkoira Nerkep Pen Dongka Revenue Circle Ki Parlo Long Krip Ho Kahumri along Hamren Rosapi District MP along ta Chojor Cholang Beha Bepar Keklem Akulat Tin Tribal Lapen Non-Tribal Chumaphan Kahumri Pidu Alabani li prang dak lem umut ke dak taxation branch do dak branch secretary long 2021 an ke dak branch secretary under se claim bom dak si tax along trading license renewal dak se claim bom phi ke order kimi klang thul onon ke centrally polosot dipu dam nang lab tilo dipu sonon hamren dong so pi la trega suman tame renewal puno pi tax pina non dipu nang ko non bang ke dak branch secretary wan thnai panili tumai chini dalo mola authority tum kita mat hani ke aron tak lang sini tuntar kita bisa to ke si centrally se claim bom Karbiang Long District Trading by Non-Tribal Regulation 1953 Section 3 Aron Pen Kinang Sot Ki Pathi Ka Teng Keklem Edji Aphan Kiri Tarlip Kakuru Ka Sai Tengpon KAAC Taxation Department Pen Ki Pathi Ka Chokomar La Pen E Constable of Texas Apitung Atum Chojor Cholang Kulat Hemtun Ahempu Atum Chojor Cholang Kulat Hempu Atum Trading License Temporary Trading Permit KAAC Taxation Department Pen No Objection Certificate Kido Edji Aphan Lang Tarlip Pen Kadu Kave Atum Puthot Kido Edji Aphan Than Peritikang taxation team hamren dong supia nang pale lo ini tum la bojar bandan si lo hamren pada penta pangbar tampan te tang sona non ke awareness adolomat license na up to the renewal sejauh ya sini dolang la NOC la karbitum la kadang kametlem tum dolang la tumaka hankang lo NOC nya do ja kabi dolang he apply bom lo non nutun bayar dam bom lo data soal yang dan up to date sejauh la jadi license la kavidet itu aphan nal tum hin pen kapiri dekang la pen nal tum aphan avar sai ko PPC kan dekang kalau dia tum han tan ni tum la non ke recommendation hang na tum apply na ko la voter ID atau pan card Aadhaar card dole pan komiti isi dinai masih dikuang na ko dan apply na ko online da donon ke da kone amethang da user login dan damin tum thankang lo Pini Hamren Municipal Board Arlo KAAC Taxation Department Penang Kahumri Pon NOC Professional Tax Trading License Temporary Trading Permit Hey Hui Lang Tarlipon Halapu ang pan pen ke bangatum kulat kedo kumaralong lialong si kedoma rental agreement notary aloh along ke chetok along long lipata donang jiputa ritarlipon Sai kedeng bom along KAAC Taxation Department along Senior Inspector ke Hai Doloy Terang KAAC Taxation Inspector Bida Singh Ronghang Assistant Inspector Prahlad Timung E Constable of Texas Chesong Terang atum cepaduksi mesening samjin pen kita dipasai kedeng pajutpon KAAC Taxation Department pen non nang kahumri non-tribal atum kenang soralo kachiri pen kachibi koan RG ding PG-ma ke mo aporsi thanpon Puta chirok to alwa tumpen chethan renti Kiramtang ke bang pen non puanta ajahak kulara long KAAC apan tax ki PPN ningkan ke pleng atumta do puta chirok to alwa tumpen jongdun News Report KTV News